Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Janshagwilat koswitzin, masala chol, ninkela kulbal sa hunjik rehemliqa, solbal, hunliqa ak solbal yogochish, tiki bangil chiruli gutanain li nashkabain, shuna hingil ruli chosha rikin li ruchi george. Utlish holomili katsolbal chiruli shamanain nashkabain, taaqe bileb abanan moko kanaba bileb tashpunes, utliqaqwa inka kisat sachol, eplira lalchka holain. Utliqa versículo rejquili shamanain aqatawsalihu Filipenses capítulo 4 versículo 4. Hunelik cheshsahoq rikin liqaqwa, ninye kuichikere naq cheshsahoq. Lish holomili katsolbal chiruli kutanain nashye, lach Pablo, lish presh, li Jesucrist. Eblihu ligitzibale apostol Pablo, naqquanchaq salitz alam, han hun reheblihu Filipenses ut Colosenses, lihu Efesios ut Filemon. Nabalebne ke pabank re, naqain gitzibachaq chirueblicha 60 ut 62. Rehebchik laqakutankil, ut qabiaq karunashcheqelihu Hechos 28:16. Naqkosho okaq Roma, lach Pablo ki kanabak chihilang, sa huli kapshunes, rochbene plahpu, lina kakalenkre. Parejo li patsoman, kaut ut karuach echo qela o, shnawal naqli apostol Pablo, narajahquit naqtaqanaw tuhanaqquan, kaut naqnashsera iqe lishquan hikchaq haran salitzalam. Magwan kahquian, lishkyalbal lishq echik angelak chiruliqagua Dios, aran salitzalam. Arina qakeretal, naqaamma ka kirahqui. Kuita tzaptzoq, kuita bakbil rinkaren, kaulish chol chirish liqaqua Dios. Ho nashcheqelihu Efesios 6:20. Taqlam ilin shpan li Dios chihyebal li chabil esil usta bakbo kinchi karen cheshtihoq renak timpukdesi chimaka inshiw ho tenebambil seimben. Saibjaq likutan haan taqim bileb eblaq papanel. Mukosata li shpabankilut li shtaqenkili qaqua Jesus. Shbanak naqanaw naqlima usaqquin qunelik hukan utkawaq qui haanchik angelak. Saiblaqa gutankil naqquan sa halang litenamit. Taqim bileb aqui eblaq pabanel. Mim bileb ru renak teshmajequa li qaqua Dios ut teshkanab shtaqenkili qaqua. Abanan eblikaweb shchol salishpabal. Makachik nekeraq qui te kamsiq, qui te rauptesiq. Shbanak yokeb chishkulbal chisasa lishcholeb sa shkabali qaqua Jesus. Linaraq nashche naqhane kyoon kwankep salishpabal shbanak negeshnaw naqchihokai naqui te shkol rish lishchuame ut te kwanq rochben liqaqua Jesus salijunelik chuam. Mahunqua kishye kata kuinaq kwankinari tikmakanin rushbanunkin mokochanta kauchaq lishchol apostol Pablo chik angelak chitzibak ut chitzibak aqui toqcho qesa eblihonalain. Hunjik reheblihu likishtzibak kui naqquan salitzalam hanaqui lishkabilihu Timoteo o tana eblihu ligixiba naqquan sa litzalam. Lixyala litzaqal hanaqli apostol Pablo, monkonashtieta karushitz alamil saqal kuanqui chaq naqkisiba eblihuain. Kuankebli nege paban kre naqquan chaq sa litzalam aran Efeso manaq Cesarea. Abanan maka aqui esil natauman chirish naqshquan tasatzalam aran Efeso. Linanauman chirish haan naqkakalimbil shbane eblaqpu. Hunchik li ati li nashtie chirish re naqlao taqanaw karuchin ajejil kuanquichaq ut nashtiqelihu Filemon 1:13 hokanaq hokia li kuankep saruchoch li ruchi li akobej ut chishjunileb li junch'olchik nekeshnaw naqquankin satzalam sashkaba li Christ chanchi hokain chankeb aqui naq eblaq k'akalenel nekekulak tana li 14,000 chiaqpu. Lisik bileb ru sa shyanq chishjunile renak teshk'ak'ale lishkab akwabej ut nekeshk'ak'ale aqui ebli presh. Lishkabil linaleb resh tawbal ru linajej barguikwan li apostol Pablo haan naqnashche li rochoch laj César sa aqui lihu Filemon capítulo 4 versículo 22. Nekeshtaklash saile ch'ol chishjunile laj santil papanel shpen li kuankep sa rochoch li akwabej chanchi hokain. Relik chiyal, magajo naqli kaush. Naqli apostol Pablo, relik chiyal, kuanchaq salitzalam, naqkisiba eblihuain. Utlao, chan runak taqad solqi chirisinkil li qashal chabil,
sa hunak li honal ashal chaah saliqa juam relik chiya naqain chaah chokre chishkhuni lep li poyenam khwak wi chokela wa pabanel kwi shoto che abanan li apostol Pablo naqakere dalish sayilish chol aran salit salam yalaqbar shbanak nashnaw naqliqa gwa Jesus kwan rikin mokoki kana bak tashkhunes shban liqa gwa Dios qayalaqa ela o chistaqinki liqa gwa Jesus linak eho kakwi lisahili qachol ha yali karuchi honal litaqanumsi saliqa juam kawaqo saliqa babal qayalaqa ehonelik utraq lalkutan li Dios chosob tesin qagwa nagatkoy benisa junchik liqa ángel